នៅពេលនេះយើងចូលដល់មេរៀនទី4បាទមេរៀនទី4ដែលចំណងជើងរបស់យើងគឺ Rahman Shiga Shitang에 가요 បាទ Rahman ទៅភោជនីយដ្ឋានបាទចំណងជើង Shitang ភោជនីយដ្ឋានតើប្រធានបទរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះទី1គឺនិយាយអំពី Changso បាទ Changso មានន័យថាទីកន្លែងបាទទីកន្លែងហើយនឹងពាក្យមួយទៀតក៏ឆាំងសូដែរបាទឆាំងសូពីរផ្សេងគ្នាបាទហើយនឹងវិជ្ជករមាន2ទម្រង់អេខាដាហើយនឹងទម្រង់កេសចំណែកកេសសំទោអេសបាទហើយសកម្មភាពរបស់យើងគឺឆាំងសូម៉ារ៉ាគីបាទនិយាយអំពីទីកន្លែងឆាំងសូអេសហានិនអ៊ីអ៊ីហ្គូស៊ីគីបាទសរសេរអំពីកិច្ចការដែលធ្វើនៅក្នុងកន្លែងណាមួយហើយសរសេរបាទនឹងវប្បធម៌មុនហាវ៉ាឆុងបូគឺហាងគូកែស៊ូស៊ីគុងកាន់បាទគុងកាន់នៅកន្លែងនេះគេបកប្រែថាកន្លែងបាទទីកន្លែងលំហែកាយឬកន្លែងសម្រាប់នៅប្រទេសកូរ៉េបាទឥឡូវយើងមើលរូបបន្តិចមកបាទនេះគាត់កំពុងដើរទៅស៊ីតាំងបាទគេមានដាក់សញ្ញាព្រួយទៅអញ្ចឹងទៅស៊ីតាំងហើយគេសួរសំណួរនេះអ៊ីសារ៉ាំដឺរិនអូទីអេខាយបាទម្នាក់នេះគាត់ទៅណាត្រែហាក់ជោបាទសាកលវិទ្យាល័យបើពីរអ្នកនេះគាត់ទៅម៉ាត់ធឺតខូគីសបូហេបាទហើយពួកគេធ្វើអ្វីនៅទីនោះបាទខគីអេសបាទខគីអេសនៅទីនោះបាទតើពួកគេធ្វើអ្វីនៅទីនោះ여러분은 오늘 어디에 가요អ្នករាល់គ្នាថ្ងៃនេះទៅណា거기에서 뭐 해요បាទហើយធ្វើអ្វីនៅទីនោះបាទតើឥឡូវយើងមើលពាក្យមុនសិនបាទ 여기는 어디예요បាទទីនេះគឺជាកន្លែងណាតើទី1 학교បាទ 학교 សាលារៀន편의점បាទនេះយើងអានថា편이បាទអញ្ចឹងពាក្យអ៊ឺនៅកន្លែងនេះយើងអានថាអ៊ី편의점បាទ편의점ផ្សារម៉ាត24ម៉ោងភេសាបាទក្រុមហ៊ុន은행ធនាគារជីបផ្ទះ식당ភោជនីយដ្ឋាន카페បាទ 카페 នៅកន្លែងនេះគឺហាងកាហ្វេចាតើយើងមើលតទៀត병원បាទមន្ទីរពេទ្យ약국ឱសថស្ថានស៊ីចាំងបាទស៊ីចាំងផ្សារចំភាគច្រើនគេប្រើឆុនធុងស៊ីចាំងបាទឆុនធុងស៊ីចាំងបើនៅខ្មែរយើងដូចផ្សារអូស័យផ្សារអីចឹងអានេះគេហៅឆុនធុងស៊ីចាំងហើយបន្តមកទៀតមកដូចមានម៉ាត់ធ្វើនៅកន្លែងនេះបាទម៉ាត់ធ្វើឬមួយភេកខ្វាចំអីហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជាផ្សារដែរតែផ្សាររបៀបទំនើបបាទផ្សារទំនើបប្រភេទថ្មីហ្នឹងគេប្រើពាក្យម៉ាត់ធ្វើតើ여러분 집 근처에 뭐가 있어요បាទគេសួរថាតើនៅក្បែរផ្ទះរបស់អ្នកបាទ여러분 집 근처បាទនៅក្បែរផ្ទះរបស់អ្នក뭐가 있어요តើមានអ្វី이야기해보세요បាទសូមសាកនិយាយគ្នាតើ집 근처에 약국이 있어요បាទតើនៅក្បែរផ្ទះរបស់អ្នកមាន약국ទេបាទមានឱសថស្ថានទេបាទឬមួយក៏កន្លែងលក់ថ្នាំទេតែបើសិនណាជាមាននិយាយថាម៉េចដែរណែ약국이 있어요បាទដូចជានៅក្នុងឧទាហរណ៍នេះចឹង약국이 있어요អញ្ចឹងយើងចង់សួរទៅនៅក្បែររបស់ផ្ទះអ្នកឯងមានអីយើងលុបតាកន្លែង약국នេះចេញទៅយើងដាក់ពាក្យអីផ្សេងវិញមកថានៅក្បែរផ្ទះរបស់អ្នកមានម៉ាតអត់យើងសួរមិនដែរ집 근처에 마트가 있어요បើមានយើងនិយាយថាម៉េចដែរណែ마트가 있어요តើឥឡូវយើងមើលចូលវិជ្ជករទី1ជាមួយនឹងគ្នាបាទវិជ្ជករទី1នៅកន្លែងនេះគឺទម្រង់ a ដែលខ្ញុំទៅសេជាឲ្យតែម្ដងបាទគឺទម្រង់ a បាទអែបន្តមកខាដាបាទខាដានេះយើងបកប្រែថាទៅចុះពេលណាយើងទៅកន្លែងណាមួយយើងប្រើអែហើយនៅពីមុខវានេះគឺឆាំងសូបាទឆាំងសូជានាមឧទាហរណ៍ថាឥឡូវយើងនិយាយមកថាយើងនិយាយថាទៅផ្ទះយើងនិយាយមិនដែរជីបេខាយបាទចុះពេលណាយើងទៅកន្លែងណាមួយគឺយើងប្រើទម្រង់ហ្នឹងយើងប្រើអែអូទីអេខាយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បញ្យល់កន្លែងនេះឲ្យយល់បន្តិចពីព្រោះអីទៀតវាមានទម្រង់អែហើយមួយទៀតគឺទម្រង់អែសដែលយើងនឹងរៀនជាមួយនឹងគ្នាហ្នឹងពេលណាយើងប្រើអេហើយជាមួយខាដាមានន័យថាមកថានេះទីកន្លែងបាទនេះទីកន្លែងឆាំងសូបាទឆាំងសូពេលណាយើងប្រើអេខាដាមានន័យថាសកម្មភាពរបស់យើងគឺឆ្ពោះទៅកន្លែងហ្នឹងបាទសកម្មភាពយើងឆ្ពោះទៅកន្លែងមានខ្ញុំទៅសាលារៀនយើងនិយាយថាម៉េចដែរ학교에 가요បាទបើខ្ញុំទៅផ្ទះ집에 가요ចុះបើយើងចង់និយាយខ្ញុំមកសាលារៀនវិញយើងនិយាយមិនដែរ학교에 와요បាទ학교에 와요បាទតើអញ្ចឹងពេលណាយើងនិយាយទៅណាមកណាអីហ្នឹងពេលហ្នឹងយើងប្រើអេមានន័យថាសកម្មភាពយើងគឺយើងទិសដៅរបស់យើងគឺឆ្ពោះទៅកន្លែងហ្នឹងពេលនេះយើងប្រើទម្រង់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានជានៅក្នុងនិយមន័យគេនិយាយថាម៉េចដែរ어떤 장소로 이동함을 나타낼 때 사용해요បាទយើងប្រើនៅពេលយើងចង់បញ្ជាក់ថាមានការផ្លាស់ទីទៅកន្លែងណាមួយ
chẳng vì dân nâng tay nào mới dân pra tùm rung kayo wayo dạ chẳng ở đây dân bơ được lại đi cái xua này cái xua ramen si otie kayo ramen ta này ai tên á cột buồn tới salary này chlong chlong thì chắc phải chặt đo salary đấy nè là cột buồn tới salary nhưng còn gì thằng mày đấy 학교에 가요 tao nói bữa sau bố đọc mau 그래 với gì thằng mày đấy 한국에 와요 야 tao lấy dân mơ dây môn tịch một khi mà tao 1인 씨 지금 집에 가요 자 1인 ở đây nó tập 하면 네 집에 가요 자 그럼 tập 특히 제 친구가 한국에 와요. mất rồi bác xem mốc protecore. Ta biên bài tầm rong cái sưu tay cái dân pra niêm ti cái lại mà niêm tay mình chạy ti cái lại đây mấy nhân riêng mình được o tiệ để ha ti cái lại nhá biên dân tay cái lại na mũi dân pra tầm rong tay mua o tiệ 가요. mà đây tiệ 은행 thì này kia. 저 은행에 가요. 집 때 집에 가요. 마트 마트에 가요. 학교 살라린 학교에 가요. 야, chẳng cái pra tụm rung cái pra bạn đằng này. Đó. ở đây dân mơ cái lại tìm mũi và 어디에 가요? 이야기해 보세요. và sau mình kia tha tới nè. đó cho em mơ ưu hỏi mà còn phong tới 식당. trên như số 후엔 씨 지금 어디에 가요? và lấy con phong tới 식당. bây giờ phong tới 식당 gì thằng mày đó? 식당에 가요. và 식당에 가요. đó lấy số 박민수 씨 어디에 가요? và lấy con phong tới đó. tới mát và còn phong tới mát. chẳng như vậy đấy. 저는 마트에 가요. 마트에 가요. 나 병원 문제 빼. 나 구전 씨 어디에 가요? 병원에 가요. 나 잠시드 씨 어디에 가요? 어디? 회사. 회사에 가요. 야, 저번에 일단 아무 기정 프라 좀 롱랑 안. 여러분은 오늘 어디에 가요? 네, 그냥 시간이 떠나다. 이야기해 보세요. 쏨사 러봉리. 자. lấy chỗ đó 문법 띠삐 어디에요? 사람들이 뭐해요? 자, lấy dân mơ tí cái lại môn sẵn và dân mơ tí cái lại 이게 다 영화관 và 영화관 하는 극장 ta bắt tí như pra mũi na các bạn này và ta bắt bộ 극장 như vậy luôn là khao đấy nè người ta ở lấy nó một 극장 của cái pra bộ pra rong con 영화관 thì bộ pra rong con được như thế này 백화점 밥사 ទំនើប khả năng bắt đầu 찜질방 찜질방 nó bật tục cái lại nhà hay tờ spoon tờ ấy chẳng á tao bật lại nó tờ đó thấy bây giờ lang kênh bản bài những chỗ ai kênh cái ai đôi khi và bên ai chẳng cứ những ai kênh như cái lại những bàn trong khi cha bên thật ra lên như ngày bòn ngày tiên sa kia thoại thằng à chẳng chương trình cái đấy phía cha bên tờ chỉ mật khẽ chẳng mà bị bệnh này chẳng cái sơ kênh sa kia cái đa lên hai cái từng một tập và từng một tập là một dục thang hai cái tự 찜질방 nó bên đây chỉ mỗi kia chẳng ấy và 그 걔는 걔는 데만 나 찜질방 여러분들도 한번 이런 데 가보세요. 재미있어요. 자, 헬스장 막 라인 학교라 노래방 막 카라오케 PC방 막 PC방 그 라인이 그 라인 cái lên 컴퓨터 lại cái lên 컴퓨터 미용실 미용실 cái lain cắt xó no 빨래방 빨래방 cái lain bọc xong điện bẹt chẳng phần ta bên này cái 빨래방 này cái lain cái lain bọc xong điện bẹt ta những bọc luôn này mà dân tới đó những đã tới rồi mình sẽ những đã cắt trôi chẳng tới vừa tới xem cả là mau ấy tới cả smooth mong ta 우체국 프레스니 서점 그 만나기 chẳng này cái lại nick bên dân vậy đừng nói dân anh vậy physical học phiếp của các bạn này mà dân chẳng so dân hoa rơi phải ấy chẳng á chứ tiếp bên dân đó tầm rung so cứ dân ai pra cái đừng pra physical học phiếp để thôi cái lại nào mua chẳng bên đâu với chỉ có trong pra ok với chỉ có nó khăn khảo mi ảnh mình xem bây giờ mình bên dân pra nó bên đấy mình đây thành chạy mà thay chỉ cái lại mà ti cái lại chẳng số pertama dân sepuluh tekan ti cái lại nang dân pra 가요 와요 mình chẳng là dân pra 가요 와요 chẳng mình đây tham đây cái lại ti cái lại nhỉ nó không cái lại ti cái lại nang ắt mình sẽ làm một phiệp này sẽ làm phiệp ắt mình này mình sẽ làm phiệp nó thành cái mình tự đọc lại nè còn tay bữa sáng là dân pra so với bà không mê bây giờ cái bây giờ pra so với mình đây thành chạy sẽ làm phiệp mình đây tha mà thả lên đi học chỗ Selarian bên này dân pra cứ nó không Selarian đó mình sẽ làm phiệp ấy cái đó ai tất cả là nó không Selarian này tao ở đây dân vậy khai sẵn bên này dân nó không Selarian như thế cái đấy mình dân riêng mà dân riêng bị sao cái này dân vậy đấy 학교에서 한국어를
배워요.មានថាមកនិយាយថាខ្ញុំរៀនភាសាកូរ៉េនៅសាលារៀនណាអញ្ចឹងអ្នករៀនភាសាកូរ៉េនេះគឺមានសកម្មភាពហើយពេលណាមានសកម្មភាពពេលហ្នឹងយើងប្រើយើងមានសកម្មភាពនៅកន្លែងណាមួយគឺនៅទីកន្លែងហ្នឹងគឺយើងប្រើអេសបាទគឺយើងប្រើអេសដល់ដូចគេក៏សន្ទនាគ្នាអញ្ចឹងអូទីអេសឧនដងហេចាអញ្ចឹងសួរគាត់ហាត់កីឡានៅណាអញ្ចឹងបើយើងហាត់កីឡានៅកន្លែងហាត់កីឡាយើងនិយាយមិនដែរ 헬스장에서 운동해요. 자, 헬스장에서 운동해요. 자, lớp mình tôi nhìn là gì trong hoa quản. Trong hoa quản trong hoa quản. Thăm đã trong hoa quản như thế cái ban này nè. Nhưng mình mới con mình cho trong hoa đó. Phải. Cho mình chẳng gì thật khi mới con nơi rung con như vậy mình đấy. Trong hoa quản 에서 영화를 봐요. trong bên đây tha sẽ ca một phía vào 영화를 봐요 này cứ cả láng được nông cái này nè. Dạ. Bọn ta bật xe này vậy thật nhóm tơi cái này mực nhóm tơi rung con với gì vậy đấy. 영화관에 가요. và 영화관에 가요. trong đây cái này này cứ sẽ ca một phía miền đôi kia chẳng. và sẽ ca một phía miền đôi kia bọn ta sẽ ca một phía bị crash spu từ can cái này chẳng ấp miền sẽ ca một phía nơi rung con này. có thay dân vừa nằm ná spu tới rung con. Dạ. Dạ, chẳng anh ấy cứ kêu pra ban năng là dân mơ chẳng e so nó cứ dân pra cho mỗi lần ti cần lại để dân mình chạy tha sẽ cam một phiếp với mùi sẽ cam phiếp mỗi ca ăn được lại nắng bên nó cứ dân pra tầm rồng này ở đây dân mơ san tận mình tỉnh ta Irin 씨는 뭐 해요? và ta Irinកំពុងធ្វើអី 카페에서 차를 마셔요. vàខ្ញុំញ៉ាំកាហ្វេនៅហាងកាហ្វេឃើញទេអញ្ចឹងមាននៅសកម្មភាពនេះសកម្មភាពគាត់ធ្វើញ៉ាំកាហ្វេនៅណាដែរនៅក្នុងhàng cà phê chứនៅក្នុងហាងកាហ្វេកន្លែងហ្នឹងគាត់អង្គុយញ៉ាំនៅក្នុងហ្នឹងឯងពេលហ្នឹងគឺយើងប្រើអេសហើយ잠시드 씨는 극장에서 영화를 봐요. 잠시드មើលកុននៅរោងកុនតែយើងប្រើអេសហ្នឹងជាមួយនាមទីកន្លែងពាក្យទាំងអស់យើងចេះហើយមិនចាំផ្សារ시장에서 백화점ផ្សារទំនើប백화점에서 학교에서 카페에서ពេលនេះយើងប្រើទម្រង់ហ្នឹងតើឥឡូវយើងមើលសន្ទនាគ្នានៅខាងក្រោមបន្តិចឥឡូវគេឲ្យយើងមើលគម្រោងមកអទាខែវតើអ្នកទៅណា거기에서 뭐 해요 ហើយអ្នកឯងធ្វើអីនៅកន្លែងហ្នឹងចាចុះមកថាឥឡូវគាត់ទៅសចំទៅធ្វើអីគេដែរទិញសភៅបាទទិញសភៅនៅសចំគេសួរណា 제이슨 씨 어디에 가요? 거기서 뭐 해요 ហើយអ្នកឯងធ្វើអីនៅកន្លែងហ្នឹងតើ서점에 가요? 서점에서 책을 사요.ចឹងគេគាត់ទៅសចំចឹងពេលណាគាត់ទៅអត់មានសកម្មភាពនៅក្នុងកន្លែងគេប្រើអែតែដល់ពេលគាត់ទៅដល់ក្នុងគាត់ដើរនៅក្នុងនោះគាត់ទិញសភៅទិញនៅក្នុងនោះដែរពេលនេះយើងប្រើអែសពេលនេះប្រើអែសតែយើងមើល shop 백화점 បាទផ្សារទំនើប shopping ហាបាទដើរទិញអីវ៉ាន់តែដើរទិញអីវ៉ាន់នៅផ្សារទំនើបយើងនិយាយយ៉ាងម៉េចដែរឥឡូវយើងសាកសេពយកមួយគ្នាហ្មងដែរមិនដែរ 백화점에서 shopping បាទ shopping 해요 백화점에서 쇼핑해요. lấy những mua tiền đồ đẹp bằng bạc lại chương trình chuẩn bị chương trình ok nơi cái lại chương ok như vậy mình đấy 노래방에서 노래를 해요. 노래방에서 노래를 해요. 따집샤서 뭔 날 프레스네. 아니 네 우체국에서 편지를 보내요. 우체국에서 편지를 보내요. 그 얘기를 믿는 여러분은 오늘 어디에 가요? 따내 그냥 일단은 거기서 뭐 해요? 하니 아이투 에너디노 이야기해보세요. 마성사 bọnនិយាយគ្នាលេងចូលដល់ផ្នែកស្ដាប់ហើយនឹងផ្នែកអានម្ដងផ្នែកស្ដាប់ហើយនឹងផ្នែកនិយាយ라흐만 씨가 동료와 이야기해요. 다음과 같이 이야기해보세요. 다라만 그분 이야기ជាមួយនឹងមិត្តរួមការងារ동료 아닌មិត្តរួមការងារពងនិយាយមួយ동료 다음과 같이 이야기해보세요.សូមសាកបងនិយាយដូចខាងក្រោមឥឡូវយើងមើល동료 그녀입니다. 라만 씨 어디에 가요? 따내 알잖아. 식당에 가요.ខ្ញុំទៅភោជនីយដ្ឋាន 오늘 회사 식당에서 밥을 먹어요. 따ថ្ងៃនេះអ្នកញ៉ាំបាយនៅណាដែរភោជនីយដ្ឋានក្នុងក្រុមហ៊ុនមែន 아니요. 회사 근처에서 먹어요. ចឹងមានន័យថានៅម្ដុំកន្លែងផ្សេងហ្នឹងគាត់ញ៉ាំនៅក្នុងម្ដុំហ្នឹងអញ្ចឹងសកម្មភាពមានន័យថាសកម្មភាពគឺកើតឡើងនៅក្នុងកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងពេលហ្នឹងគឺយើងប្រើ esoចឹងខាងក្រោមនេះគឺដូចនៅខាងលើអញ្ចឹងគេឲ្យយើងកែពណ៌លឿងដាក់lạiពណ៌លឿងបេតុងដាក់lạiបេតុងអញ្ចឹងណា직원 식당ភោជនីយដ្ឋានសម្រាប់បុគ្គលិក 회사 밖នៅក្រៅក្រុមហ៊ុន회사 밖에서យើងអាចនិយាយចឹងក៏បាន 여러분은 오늘 어디에 가요? 이야기해보세요. 다ថ្ងៃនេះអ្នកទៅណាសូមសាកនិយាយគ្នាទៅថានិយាយគ្នាមើល
오늘 어디에 가요? 우체국에 가요. mà những xưa ta nó từ nó ngày vừa ấy thì những aiประกาศ 등록 선생 이장하는 다음에 빼니 쪽 나프나이스 남마 1인 씨가 친구와 이야기해요. 잘 듣고 답해 보세요. mà 1인 gì vậy chúng mình một phép xong sẽ đáp hỏi chào những sầm nô. Tại sầm nô cái số những sẽ đáp muốn mà tại những đáp tích trongประโยชน์อัตนัยแต่ไม่ต้องมาคือในกลายนี่màคือมัดแพะมัดแพะchúng mình những 1인 cái gì thì là ngay 1인 지금 어디에 가요? bà yên có sao cho thằng mày đắt 도서관에 가요. bà xem tớ 포진이 nhưng tớ mà lại 나는 친구가 소리래 도서관에서 뭐 해요? mà mình lại này thôi ấy 숙제를 해요. 시험 투어 숙제 mà thôi làm 하나 빼. 다 이렇게 써서 뭐ấy 지금 1인 씨는 지금 어디에 가요? 나 1인 씨가 지금 어디에 가요? mà 도서관에 가요. mà 도서관. 나 1인 씨는 거기서 뭐 해요? 나가 투어 이게 나는 도서관 có thưa 숙제. chứ bây giờ giải thích có thưa 숙제 nơi 도서관. như vậy mày tới. 도서관에서 숙제를 해요. mà 도서관에서 숙제를 해요. 아니, 쨍쨍쨍쨍 dễ biết năng ảnh. bà dân bạc chỉ ví dụ trên này dân đáp hơi chân phần thay chân. được cái này sẽ đáp bữa sau này chị ai bán bông ôn riêng sẽ đáp luôn ai sẵn cùng mơ tam chấm nói được trong ao nhá bà bông ôn sẽ đáp rồi thấy riêng sẽ là bông riêng phơi luôn ảnh bà riêng phơi luôn là mấy cái bằng can nơi này sẽ đáp sẽ đáp bao nhiêu ngày bán can là tham thiệt. ចាឥឡូវដល់ពេលនេះចូលដល់ផ្នែកសរសេរហើយនិងផ្នែកអានម្ដងបាទផ្នែកអានមុនបាទ다음 글을 읽고 질문에 답해 보세요. បាទសូមអានអត្ថបទខាងក្រោមហើយឆ្លើយនឹងសំណួរតើយើងមើលអត្ថបទជាមួយគ្នាបន្តិច 후엔 씨는 오늘 공원에 가요. 공원에서 운동을 해요. 후엔 씨는 운동을 아주 좋아해요. 후엔 씨 남편은 기타를 좋아해요. 주말에 문화센터에 가요. 문화센터에서 기타를 배워요. 자, 이제 맨날 후엔 ngày đi 후엔 tới nào đấy? Tới xuống cho bà. Dạ, tới xuống cho bà. Tới xuống cho bà có thuê cái đấy. 운동을 해요. bà có 할 게 là nơi nông xuống cho bà. 후엔 씨는 운동을 아주 좋아해요. bà có 조절 할 게 là khang này. 후엔 씨 남편은 기타를 좋아해요. bà đây là bao 후엔 조절 기타. 주말에 내빼정 사바다 문화센터에 가요. bà có tới 100원 돌바부터 마치면 돌바부터에서 문화센터에서 기타를 배워요. 과리엔 기타. 맞아 빼나리엔 기타는 cái nào muốn cái đấy. 어디에서 무엇을 해요. 좀 뭐니? 다시 좀 이렇게 써. 후엔 씨는 어디에 가요? 다 후엔 거 떠나래. 후엔 씨는 공원에 가요. 공원에 가요. 따뜻히 후엔 씨 남편은 무엇을 좋아해요? 딱 đây là bao 후엔 cho cái đấy. Còn cho 기타면요. 네, 후엔 씨 남편은 기타를 좋아해요. 좋아해요. 또 후엔 씨 남편은 문화센터에서 뭐 해요? 딱 đây là bao 후엔 có thu a nơi mà xem mình đâu vào thôi đấy. có thấy cái đấy? 리엔 기타. 왜냐면 문화센터에서 기타를 배워요. 자, có riêng 기타는 mà xem mình đâu vào thôi. 자, 이렇게 안타만 ngay. 자, 그런데 그 라인이 수영 wen. 여러분 오늘 어디에 가요? 거기서 뭐 해요? 써보세요. 자, 라인 빼는 인사 감사해요. 라인 우드허 겸세요. 아무다. 저는 오늘 카페에 가요. 카페에 가요. 겸사 한 카페. 자, 부터 뭐 딕션 카페나 한 카페. 카페에서 이게죠? 카페에서 또 카페에서 커피를 마셔요. 팝카페. 팝카페는 제 친구는 병원에 가요. 아니요, 약국에 가요. 다 약국에 가요. có tới cái 베트남. có tới 약국에서 có tới cái đó 베트남. 약국에서 남라사 이제입니다. 감기약. 감기약을 이제 약국에서 감기약을 샀어요. 샀어요. 감기약을 사요. 이제 땡. Trong bên này những giấy tờ cái nào mới phơi cái giấy tờ rộng bạch này trong bao giờ này ai xả là bong không cari bro và bây giờ vậy để dân phơi vậy được lại nào mới bao giờ aiจะใส่nơi tầm rộng bạch mi bàn và tại đây chỗ đó trong cái 문화와 정보 và 한국의 휴식 공간 và cần lấy sầm rạ làm hai cái rồi bao chun chiết rồi bao tây Korea và trong 휴식 공간 được lấy để ai sầm rạ làm hai cái bàn cái prapiet này 한국에는 사람들이 쉴 수 있는 장소가 많아요. 말이 정리됩니다. nơi nông protecore 사람들이 쉴 수 있는 장소 đọc lại những ví dụ như riêng của bạn tích mà bạn tay dành cho những ở toàn nó tầm nó có bóng phun đang ăn này bà này cần lấy đại menu chỉ cho ai sầm rạ bàn và 사람들이 쉴 수 있는 장소 장소는 띄는 lại bà 민트란 많아요. 사람들이 산책을 하거나 산책을 하다
bà đa lùm hai cái bà đa lùm hai cáiឬក៏bàខណានៅកន្លែងនេះឬក៏ឆាចឹងក៏ឬថានៅស៊ីមានគងវនេះអ៊ីសើបាទមានថាវាមានបាទមានសួនសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋបាទស៊ីមានគងវនៅកន្លែងនេះដាក់ឧស្សាហក៏បានដែរឧស្សាហរបស់ទីក្រុងនឹងឯងដែលមនុស្សទៅដើរលំហែកាយឬមួយជីកង់បាទជីកង់아름다운 경치를 보면서 천천히 산책하는 둘레길도 있어요. បាទហើយក៏មាន둘레길នៅកន្លែងនេះមានផ្លូវដើររបៀបដើរលំហែកាយបាទផ្លូវដែលគេធ្វើសម្រាប់យើងដើរលំហែកាយហ្នឹងពេលនេះយើងប្រើពាក្យហ្នឹងជារបៀបចេះបាទជាដូចផ្លូវនេះបាទផ្លូវនេះយើងអាចនិយាយ 둘레길 ហ្នឹងបាទចឹងហើយក៏មាន 둘레길 បាទ둘레길ដែលយើងអាចដើរលំហែកាយយឺតៗហើយមើលទេសភាពដ៏ស្រស់ស្អាតបាទ아름다운 경치យើងទិញពាក្យមួយពាក្យល្អណាបាទ아름다운 경치បាទទេសភាពស្រស់ស្អាត사람들이 잠깐 동안 쉴 수 있는 쉼터도 있어요.បាទហើយក៏មានកន្លែងសម្រាប់ត쉼터នៅកន្លែងនេះបើគេថាកន្លែងសម្រាប់បាទកន្លែងសម្រាប់ជាច្រើនដែលមនុស្សអាចសម្រាប់បានមួយរយៈពេលបានមួយផ្លែចឹង잠깐 동안 쉴 수 있는 쉼터មកពេលដើរលំហែកាយចឹងមានកន្លែងអង្គុយលំហែកាយចឹងបាទដូចកន្លែងចេះបាទគេអង្គុយសម្រាប់លំហែកាយចឹងអាហ្នឹងគេហៅ쉼터ហើយយើងអាចទៅសម្រាប់នៅនឹងបានចា사람들은 시민공원 둘레길 쉼터에서 즐거운 시간을 보내요.បាទ즐거운 시간을 보내다는កន្លែងចំណាយពេលវេលាដ៏រីករាយបាទឬមួយក៏មានពេលវេលាដ៏រីករាយបាទតែមនុស្សម្នាមានពេលវេលាដ៏រីករាយនៅកន្លែងហ្នឹងនៅសួនឧទ្យានវិទ្យាជាតិឈ្មោះឧទ្យានវិទ្យាពលរដ្ឋដល់둘레길បាទផ្លូវដើរលំហែកាយហ្នឹងហើយហ្នឹងទីកន្លែងសម្រាប់បាទ다른 등록에서 왜 한국 사람들은 시민공원 둘레공원에서 무엇을 해요? 다좀 집도래 개투어 왜 날 수원 하는 플라우 둘레길랑 되게는 산책을 해요. 이제 인사하자마자 한국 사람들은 시민공원 둘레길에서 산책을 해요. 한국 사람들은 시민공원 둘레길 쉼터에서 시간을 어떻게 보내요? 마다 포켓 좀 나이 빼양 mấy nơi bay lại nè mà 좀 나이 빼양 mấy đó 좀 나이 빼양 더 그 즐거운 시간을 보내요. 여러분 고향의 공원 쉼터를 이야기해 보세요. 쏨 쌀봉이 예이 엄삐에다 많이 예이 엄삐 សួនច្បារឬមួយក៏កន្លែងសម្រាប់នៅស្រុកកំណើតរបស់អ្នកបាទអញ្ចឹងនេះយើងមើលនៅកូរ៉េគឺមាននៅកន្លែងអញ្ចឹងបងប្អូនពេលទំនេរអាចដើរលំហែកាយទៅកន្លែងអញ្ចឹងបានបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាខ្លឹមសារមេរៀនរបស់យើងបាទហើយនៅចុងក្រោយនេះគឺការបញ្ចេញសំឡេងបាទការបញ្ចេញសំឡេងបាទនៅកន្លែងនេះអានពេលណាចេះខ្ញុំប្រាប់តែម្ដងណាអូខេតែចេះខ្ញុំសេនៅខាងនេះណាបាទតើឥឡូវយើងចាំមួយទី1ឧទាហរណ៍ដូចវាចេះឧទាហរណ៍ថាពាក្យដែលមាន3មានខៀវធីកឹតសៀវជាតិហើយនឹងភៀវនៅមុខនេះភៀវមួយទៀតភៀវសៀវជាតិមាន5ហ្នឹងដែលវាមានសម្លេងរបស់វាសម្លេងស្ទួនเนาะមិនសាំងខៀវសាំងធីកឹតសាំងភៀវសាំងសៀវហើយសាំងសៀវមិនអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងពេលណាយើងចាំចេះពេលណាពាក្យដែលមាន2ព្យាង្គបាទដែលមាន2ព្យាង្គដែលនៅខាងមុខវានៅខាងមុខមានព្យាង្គទី1មានចេះចាំទីនេះមកណែមកប្រហែលនៅព្យាង្គទី1ថានេះព្យាង្គទី1បាទព្យាង្គទី1វាមានស្រៈមានព្យាង្គជាអ្នកព្យាង្គទី1នៅកន្លែងនេះបញ្ចប់ដោយព្យាង្គជាអ្នករបស់វាហ្នឹងគឺបញ្ចប់ដោយខៀវឬមួយក៏សាំងខៀវណាប៉ុន្តែវាជួបជាមួយនឹងព្យាង្គជាអ្នក4 5ខាងលើនេះណាឧទាហរណ៍ដូចជាខៀវឃើញមើលកន្លែងនេះខៀវជួបមួយជាតិមិនអញ្ចឹងខៀវមួយជាតិខៀវមួយខៀវពេលណាវាជួបគ្នាអញ្ចឹងណាព្យាង្គទី2ដែលចាប់ដើមដោយសំឡេងនេះយើងអានដោយសំឡេងខ្លាំងទាំងអស់អញ្ចឹងមកដូចកន្លែងនេះគឺចាំងគេអត់អានគឺឆាំងទេយើងអាននេះគឺចាំងឃើញចាំងណាសិកតាំងហាក់ជោជើងឌៀមចឹងបាទគេចឹងប្រាប់យើងប៉ុណ្្នឹងណាតោះនេះយើងឲ្យគេឲ្យយើងស្ដាប់ហើយអានហាក់និយាយតាម 저는 지금 극장에 가요. 저는 지금 극장에 가요. 레닉 숑떠 롱건 식당에서 밥을 먹어요. 숑냠바이 너 포지니탄 어디에 가요? 나이더나 학교에 가요. 숑떠 슬라리엔. chẳng hạn trong đó cứ bịa bà để dương riêng nó cho dương phát hiện bảo dương pinnet mời thà ta dương che bịa thằng ông rồi mình có bạn cho bao xã bao chạy như không năng hết bịa này để che cu tới bịa này ở che ảnh tình làng bên các bạn này chẳng mê riêng bao dương cứ bị chọc trên bên ấy bà hay dương chụp liền mê riêng khá là to tiền